Basić je docent i predsjednik katedre za staru i srednjovjekovnu povijest, metodologiju historijske znanosti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Voditelj je modula povijest na poslijediplomskom sveučilišnom studiju humanističkih znanosti i zamjenik pročelnika Odsjeka za povijest na Filozofskom fakultetu u Splitu. Područje istraživačkog interesa Ivana Basića su kasno antička i rano srednjovjekovna povijest te umjetnost Jadranskog basena u euromediteranskom kontekstu. Bavi se kritikom izvora, literarnih i diplomatičkih ranoga srednjovjekovlja, primjenjujući interdisciplinarne metode istraživanja. Osim svoga znanstvenog rada, piše recenzije i novinske članke, drži popularizacijska javna predavanja, sudjeluje na okruglim stolovima, tribinama i sl. Član je uredništva časopisa Državnog arhiva u Splitu i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, građe i prilozi za povijest Dalmacije, časopisa Ogranka Matice Hrvatske u Splitu Hrvatska obzorja i časopisa Akta i Lirika u Sarajevu. Potpredsjednik je jedan od utemeljitelja Hrvatskog društva za bizantske studije i potpredsjednik Ogranka Matice Hrvatske u Splitu. Doktor znanosti Ivan Basić će se u svojem izlaganju na prvome druženju Intermedievalis, naslovljenome Bizantsko carstvo i bizantinizam, dotaknuti sljedećih točaka. Vijest splitskog kroničara Tome Arhiđakona o kralju Stjepanu Držislavu i njegovu stjecanju bizantskih naslova, te kraljevskih insignija iz Carigrada oko 970. godine, kontekst tih vijesti u sklopu sada vrlo razvijenih i uznapredovalih bizantoloških istraživanja o diplomatskoj kulturi carskog dvora i tako dalje. Profesore Basić, izvolite. Hvala lijepo. Ako biste mogli samo prikazati ovaj prvi slajd, dakle ja ću se vrlo konkretno pozabaviti jednim od centralnih pitanja državnopravnih odnosa Bizanta i Hrvatskog kraljevstva u 10. stoljeću, a to je vijest o tome da je hrvatski vladar Stjepan Držislav negdje za vrijeme svoje vladavine, koja je trajala otprilike od 969. do 996. godine približno, dobio od bizantskog cara znakove kraljevske vlasti i titule eparha te patricije. Ta vijest se sačuvala u jednom jedinom izvoru, a to je kronika Tome Arhiđakona, čiji odlomak iz toga poglavlja na latinskom jeziku vidite na ovoj prvoj slici. Ako možete prijeći na drugu, oprostite, ostanite, tako. Dakle, to su ovi zažučeni dijelovi teksta. Taj tekst je dio kronike Tome Arhiđakona u kojoj on zapravo popisuje sve biskupe, to jest nadbiskupe Splitske, starijega doba o kojima je postojao nekakav zapis njemu dostupan. Dolazeći do 10. stoljeća i dolazeći do tadašnjega splitskog nadbiskupa Martina, kaže da je taj vršio dužnost i čast biskupstva 970. godine i da je u to vrijeme kralj Hrvata i Dalmatinaca bio Držislav. Dakle, on spominje samo njegovo narodno hrvatsko ime, a kasnije ćemo vidjeti da je on imao još jedno ime, a to je Stjepan. Iza Držislava ostali su njegovi nasljednici imali naslov kraljeva Dalmacije i Hrvatske. Primali su naime oznake kraljevskog dostojanstva od careva carigradskih i nazivali su se njihovim eparsima ili patricijima. Vlast nad kraljevstvom Dalmacije i Hrvatske pripadala im je po podrijetlu nasljedstvom od otaca i pradjeda. To je ta jedina vijest koja nam o tome govori i mi nemamo zapravo nikakvih drugih tekstova koji bi nam potvrdili ili negirali ove tvrdnje Tome Arhiđakona. Ta vijest je zapravo poznata u hrvatskoj historiografiji odavna i o njoj su raspravljali skoro svi povjesničari, to jest medijevisti starijega doba koji su se ovim vremenom bavili. Najsustavnije je obrađena u sintezi Ferde Šišića iz 1925. godine, gdje je temeljem tih podataka Šišić razvio jednu dosta dalekosežnu tezu o savezništvu hrvatskog kralja sa bizanskim carem, koje je bilo upereno protiv ekspanzije države Samuilove, to jest bugarskog cara sa centrom u današnjoj Makedoniji, sjevernoj Makedoniji. U posljednjih 100-tinjak godina povjesničari su uglavnom prihvaćali te Šišićeve postavke bez da su ih problematizirali, uz neke iznimke kao što su Jadran Ferluga, Lujo Margetić, te donekle Ivo Goldstein i Nada Klajić. Međutim, nedostajao nam je prije svega kontekst tih vijesti u sklopu sada vrlo razvijenih i uznapredovalih bizantoloških istraživanja o diplomatskoj kulturi carskoga bizantskog dvora, ali i državnopravnih shvaćanja Bizantskog carstva o odnosu prema drugim političkim formama. Tako rekontekstualizirane Arhiđakonove vijesti daju ponešto drugačiju sliku o formalnim i sadržajnim obilježjima Držislavovih titula i oznaka njegove kraljevske vlasti. Prvi koji je, mogu reći slobodno, pokušao nekako dekonstruirati tu Šišićevu tezu je zaista bio
Ivo Goštanj, koji je u svojoj knjizi iz 1995. godine, Hrvatski rani srednji vijek, dao jedno drugačije tumačenje. Međutim, kako je zapravo izgledalo to Šišićevo staro tumačenje? Pojednostavljeno govoreći, Šišićeva teza je glasila otprilike ovako. Godine su 70. 10. stoljeća, Hrvatskom vlada Držislav, Bizant tada dolazi u vojno-političku krizu nakon pobune takozvanih kometopula, odnosno vlastodržaca jugozapadnih dijelova nekadašnjega Bugarskog carstva, sa sjedištem, rekao sam već, u Sjevernoj Makedoniji današnje, a na čim čelu se nalazi Samuilo. Samuilo preuzima vlast u Bugarskom carstvu, proglašava se nasljednikom bugarskih careva ranoga 10. stoljeća, dakle Simeona i Petra, kasnije Borisa, i zapravo predstavlja krajem 10. stoljeća najveću prijetnju Bizanskom carstvu. Kako bi toj prijetnji doskočio, Bizanski car traži saveznike sa druge strane, koji bi napravili svojevrsni taktički obruč oko Bugara, to jest oko Samuila, i pronalazi ga u hrvatskome vladaru, koji će sa zapada pritiskati te iste Bugare, dok će ih pritiskati sa istoka Bizantinci. Kako bi toga hrvatskog vladara privukao, a to je Držislav, on mu nudi u zamjenu vlast nad dalmatinskim gradovima i otocima, to jest istim onim područjima hrvatske teme o kojima je malo čas kolega Građanin govorio. To su dakle gradovi i otoci od Krka na sjeveru do Kotora na jugu. Pri čemu je veliko pitanje koliko se vlast hrvatskog vladara osjećala uopće južno od rijeke Cetine. Dakle, sam Dubrovnik i Kotor vjerojatno ne bi bili uključeni u taj dogovor. Držislav pristaje na sporazum, preuzima vlast nad dalmatinskom temom, šalje vojsku na Samuila. Samuilo se donekle uspješno brani u početku i u jednom trenutku čak vrši neku vrstu ofenzive protiv Držislavovih teritorija. O toj ofenzivi imamo jedine podatke iz takozvanog ljetopisa popa Dukljanina, koji kaže da je Samuilo u jednom trenutku vršio opsadu Ulcinja, Kotora, Dubrovnika i da se zaletio sa vojskom čak sve do Zadra. Zahvaljujući tim podacima, Šišić je konstruirao teoriju koja je zapravo jako dugo bila prihvaćana u historiografiji, a to je dakle da je za nagradu za savezništvo protiv Samuila Držislav dobio titule eparha i patricija, što bi značilo da je vladao i Bizanskom Dalmacijom, a zajedno s tim titulama je iz Carigrada dobio i kraljevsku krunu. I po tome bi Držislav zaista bio prvi okrunjeni hrvatski kralj. Međutim, da vidimo kako stoji ta teorija kada malo detaljnije analiziramo njezine sastavne dijelove. Prvi koji je to učinio je bio Goštanj, koji kaže sljedeće. Prva Tomina tvrdnja, koju vidite dakle ovdje zapisanu, da su vladari nazivani kraljevima, misli na hrvatske vladare naravno, uistinu nije sporna. No ono što se nadovezuje ne izgleda baš posve logično. Kako to da nakon što su primili znakove kraljevske časti, oni sada budu nazivani eparsima i patricijima? Čini se da je Toma pobrkao dva odvojena događaja i u tekst unio neke dodatke koji su pridonijeli nesuvislosti. Da li se dakle znakovi časti odnose na tvrdnju u prvoj rečenici ili na tvrdnju u drugoj rečenici Tomine kronike? Očito je Toma u izvorima pronašao dva podatka i neuspješno ih pokušao spojiti u jedan. Uočio je da se od Držislava nadalje hrvatski vladari dosljedno nazivaju Rex, kralj, a znao je da su u vrijeme Držislava dobili i titulu eparha i patricija, kao i znakove te časti. Da bi mu stvar izgledala jasnija, u drugu je rečenicu ubacio enim regije, dakle kraljevske časti, što je povezalo rečenice i unijelo nama danas kao povjesničarima zabunu kada ih analiziramo. Bez toga bi one smislom bile odvojene svaka za sebe. Zapravo riječ je o tome da se znakovi časti, dignitatis insignia, odnose na čast eparha i patricija, jer su i za te titule postojali vanjski znakovi dostojanstva u skladu sa bizanskim običajima. Koji su točno znakovi vanjske časti eparha i patricija bili, o tome postoji cijeli niz diskusija u literaturi, ali ono oko čega se većina proučatelja slaže je da vanjski znakovi patricijske i eparhijske časti u svakom slučaju nisu uključivali nikakve krune, nikakve kraljevske vijence. O postojanju toga elementa Držislavove krunidbe bi prema tim starijim povjesničarima kao što je bio Šišić svjedočilo i njegovo ime Stjepan, koje ne bi bilo izabrano slučajno, jer riječ Stefanos na grčkom znači vijenac, pa bi Stjepan bio onaj koji vijenac nosi, odnosno onaj koji je ovjenčan, to jest okrunjen.
što bi se onda podudaralo sa Šišćevom tezom da se Držislav zaista okrunio i tom prigodom uzeo drugo kršćansko ime latinsko, to jest ime grčkog porijekla, koje znači onaj koji nosi krunu. Iako je Toma točno zapisao Držislavove titule, dobivene iz Bizanta, Tomi je kao čovjeku 13. stoljeća bilo nepojmljivo da bi se vladar Hrvatske i Dalmacije mogao drugačije zvati nego Rex, to jest kralj, pa je zato i mijenjao smisao svoga izvještaja. Naime, titula Rex u bizantskoj titulaturi uopće ne postoji. U grčkom jeziku bizantskog razdoblja postoji jedna njezina varijanta, ali to je zapravo latinska titula prenesena u grčki jezik. Tako ni bizantski carevi nisu mogli podijeliti nekome znakove za titule koje ni sami nisu poznavali, niti se njima služili. Što se tiče titule patricij i eparh, patricij je oduvijek bila samo počasna titula i postati patricij nije značilo imati nekakvu stvarnu vlast, nekakve stvarne ovlasti, a što se tiče titule eparha, prema najtemeljitijim istraživanjima te titule koje je proveo pokojni akademik Lujo Margetić, proizlazi da je ta titula zaista uključivala neku vrstu vlasti nad određenim graničnim oblastima Bizantskog carstva, pa je prema Margetićevim zaključcima moguće da je zaista Držislav u nekom trenutku uspio nametnuti neku vrstu svoje vlasti nad dalmatinskim gradovima i otocima. Možete dati sljedeću sliku. Kada sam govorio o bizantskim krunama, njih nažalost nema sačuvanih sa teritorija Bizantskog carstva, mi znamo iz opisa kako su one izgledale, ali jedini primjerci koji su došli do našega vremena sačuvali su se izvan samoga Bizanta. Jedna od poznatijih je ova koju vidite ovdje na slici, a to je takozvana Monomahova kruna, koja je pronađena u današnjoj Slovačkoj, a sada se čuva u Budimpešti, jer je Slovačka pripadala tom dijelu Austro-Ugarske monarhije. Kruna se naziva po bizantskom caru Konstantinu Monomahu, koji je vladao od 1042. do 1055. godine, a pronađena je slučajno i datira negdje iz 40. godina 11. stoljeća. Koliko se danas znade, ta kruna koja je pronađena u današnjoj Slovačkoj nije nikada bila poslana kao neka vrsta državno-pravnog znaka podjeljivanja vlasti od strane bizantskog cara, nego je to bio jedan bračni, to jest vjenčani poklon jednoj mađarskoj princezi koja je došla porijeklom sa bizantskog dvora. Dakle, ta kruna koju imamo nema nikakve veze sa državno-pravnim shvaćanjima Bizantinaca. Možemo dalje. Najpoznatiji primjer je svakako čuvena kruna Svetog Stjepana, dakle mađarska kruničbena relikvija, koja zapravo sa samim Svetim Stjepanom nema u stvari nikakve veze. Ona je nastala barem 40 godina nakon smrti prvoga mađarskog vladara Stjepana, a to se bjelodano vidi i iz reljefa koji se na njoj nalazi. Ona jest bizantskog porijekla, ali je vrlo jasno da ne potječu iz vremena Svetoga Stjepana, dalje, nego iz vremena cara čiju sliku, to jest emailirani prikaz, vidite na slici lijevo. To je bizantski car Mihajlo VII koji je vladao od 1071. do 1078. godine i koji je tu krunu poslao jednome od Stjepanovih nasljednika, kralju Gejzi I. Ona je dospjela u Mađarsku negdje otprilike 1074. godine. Na jednom od desnih reljefa, to ne ostanite tu, se vidi i sam prikaz kralja Gejze. Ako usporedite prikaz Gejze sa prikazom bizantskog cara, možete uočiti dvije stvari. Kao prvo, prikaz bizantskog cara se nalazi na samom čelu krune, dakle na njezinom centralnom dijelu nad čelom onoga koji je nosi, a ugarski vladar je prikazan na jednom bočnom reljefu, dakle na sporednoj stranici. Osim toga, oni se razlikuju i po ruhu kojeg nose, i po dimenzijama svojih likova, i po tipu krune kojim su okrunjeni. Bizantski car nosi bizansku carsku krunu, a ugarski vladar nosi jednu krunu nižega stupnja u skladu sa svom čašću kako je ona bila percipirana u bizantskoj državi. Iz natpisa koji oba lika okružuju se vidi njihov identitet, dakle lijevi lik je Bazilej, Basileus, Romeja, Mihajlo, a desni lik je Gejza, čija titula u drugome desnome stupcu glasi Krales. Krales je riječ kralj, koja je slavenskog porijekla u stvari, ali je u ovom slučaju grecizirana, dakle prenesena u grčki jezik, budući da u grčkom jeziku srednjega vijeka nije postojao ekvivalent tituli kralja kakav postoji u zapadnoj Europi. Postala je riječ Basileus, koja je u antičkom grčkom značila kralj, ali u srednjovjekovnom Bizantu ta riječ se koristila ekskluzivno za bizantskog cara i više nije nikada nosila značenje kralj. Pa su oni zapravo preuzimali titule
iz latinskog jezika, kakve u grčkom nisu postojali, kao što su rex ili krales iz slavenskih jezika, i takve titule podjenjivali onda vladarima novih država sa zapadnog ruba Bizantskog carstva. Sljedeći slajd prikazuje krunu Konstance Aragonske, vladarice Sicilije, supruge svetog rimskog cara Henrika VI i majke cara Fridriha II. Njena kruna, koja se nalazi sačuvana u riznici katedrale u Palermu, je također bizantskog porijekla. Dakle, krune kakve je bizantski car mogao slati drugim vladarima su otprilike mogli izgledati otprilike kao kruna Svetog Stjepana, odnosno njezin donji dio, onaj gornji s križem je kasnije dodan. One su mogle izgledati ovako, kao kruna Konstance Aragonske, ili su mogle izgledati kao ona monomahova kruna, to jest taj vjenčani poklon koji je pronađen u Slovačkoj. Međutim, činjenica da bizantski car šalje određene krune drugim vladarima ni u kojem slučaju ne znači nekakvo priznavanje nezavisnosti tim državama, pa tako ni Hrvatskoj, od strane cara. Naprotiv, činjenica da je hrvatski vladar poslije ovoga carski eparh i patricij svjedoči upravo o njegovoj čvrstoj povezanosti sa carskim dvorem i carevom ličnošću. Priznavanje Držislavu titule eparha bilo je samo priznanje da hrvatski vladar u hijerarhiji carskih podanika, to naglašava, i vazala, sada zauzima viši položaj nego što ga je prije zauzimao. Suština njegovog položaja u odnosu na cara, međutim, ostala je ista kao što je prije bilo. Sasvim jasno, ovaj zaključak proizlazi iz takozvane liste adresa knjige o ceremonijama, dakle jedno od dijela koje je pripisano Porfirogenetu, gdje se navodi kako se adresira vladare određenih država u službenim pismima koja se njima odašlju iz carske kancelarije, a gdje se navodi i vladar Hrvatske. Vladari tih susjednih državica, priznavao car njima titulu eparha ili arhonta ili neku treću, svejednako od njega primaju takozvane zapovjedi, odnosno keleusis na grčkom jeziku. Tu se morate prisjetiti te bizantske pravne fikcije, da zapravo na svijetu može uvijek ostati samo jedan car i da su svi drugi vladari, neovisno o njihovim stvarnim titulama i stvarnoj moći, teoretski govoreći na papiru njegovi podanici. I čak ukoliko se radi o ravnopravnim stvarnim moćnicima u odnosu na bizantskog cara, strogo protokolarno njih će se u takvim spisima nazivati nekom vrsti carevih sinova, dakle podložnika, a nazivati će se i titulama koje uglavnom nikada nisu ekvivalente bizantskoj tituli Bazileusa, odnosno cara. Uz neke vrlo rijetke iznimke, kao što su titula Karla Velikoga, ali samo kao cara Franaka, ne Rimljana, i titula bugarskog cara Simeona, koja je iskamčena vojnim putem, ali opet samo kao cara Bugara, nikada kao cara Rimljana. Priznavanje nezavisnosti neke zemlje i imenovanje njenog vladara eparhom međusobno se isključuju iz perspektive Bizantinaca. Pri tome je potpuno nevažno iz perspektive bizantskog dvora da li je car Držislav poslao krunu ili nije. Samo, naime, odašiljanje krune ne znači automatski da time Bizant službeno sankcionira nekakvo političko odcijepljenje neke zemlje od bizantske krune. U bizantskoj političkoj ideologiji tako nešto je i onako bilo nezamislivo. Drugo je pak pitanje kako su taj čin doživjeli hrvatski vlastodržci u Držislavovo vrijeme. Dakle, to je pitanje recepcije i percepcije. Iz perspektive bizantskog dvora svaka takva kruna je samo običan diplomatski poklon. Međutim, iz perspektive onoga koji je prima, ona može imati puno veće značenje i on može nju doživjeti kao neku vrstu priznavanja svoje samostalne vlasti u odnosu na nekadašnju bizansku vlast. Međutim, mi znamo iz cijelog niza protokolarnih spisa toga vremena da titula patricij i eparh koju je Držislav dobio nije imala sa sobom vezano nikakve znakove vlasti koje bi nalikovali krunama. Patriciji su dobivali takozvane bjelokoste diptihe, dakle pločice od slonove kosti sa dekoracijom i određenim tekstom i eventualno nekakav paradni, to je ceremonijalni mač, nikakvu krunu. Što se tiče titule eparha, mi ne znamo koje su bile vanjske oznake njezine vlasti, ali u svakom slučaju to nije bila kruna. Dakle, pitanje krune i njezine veze sa odnosom prema bizantskoj Dalmaciji vjerojatno treba odvojiti kad govorimo o Držislavu. Kruna je najvjerojatnije bila diplomatski dar
kojeg je onda Držislav mogao iskoristiti po vlastitom nahođenju i shvaćati je kako je god želio iz svoje perspektive državnopravne, ali iz perspektive državnopravne Bizantinaca ona nije značila u stvari nikada tako nekako ocijepljenje. Uz jednu iznimku, treba reći i to, dakle postao je jedan navrat kada je bizantski car doista poslao jednu krunu jednom vladaru, koja je imala uz sebe vezano značenje neke vrste suverenosti, ako se može taj pojam uopće koristiti u ranom srednjem vijeku. A to je kruna koju je car Bazilije I poslao 885. godine armenskom vladaru Ašotu I Bagratunijevu.